Assalomu alaykum Qirg'iz bozor kanalining ko'ruvchilari. Bugun 30-oktyabr 2025-yil. Kunga olsa 4-kun tug'anlar. Bugun Jalolobod oblasti Manas shahridagi avtomobillarni tartmoqchimiz tug'anlar. Bu birinchi bo'limiz. Xudoy buyursa matchlardan bo'lmoqchi. Tak, bismillah deylik. Mana mashinadan boshlaylik tug'anlar. Mana tug'anlar. Kimga qiziq bo'lsa sırt qavalları yaxshi ekan tug'anlar. Mexanikada sveti dele sonun qo'qon gilas svetda. Aka aqchasi qancha ekan bu matchdan? 200 ming so'm deydi. Shaxsiy sena tug'anlar. Kimga qiziq bo'lsa telefon nomerlarini ko'rsatdik. O'sha qoldi. 180 ga ketdi. Ha, o'zi 180 ming so'mga ketibdi tug'anlar. Daha bir Matiz 1 unası. Region bolsa 06 tug'anlar. Jil bolsa 99. Telefon nomerlerde gördüğünüzdür. Mexanikada tug'anlar. Ko'rsangizlar bo'ladi, to'xtay. Bir Matiz 2 unası serebrisli svetda bahsi olsa 220 ming so'm deydi tug'anlar. Jil bolsa 2007 deydi. Sırt qavallarını ko'rsangizlar bo'ladi. Mexanikada telefon nomerleri ko'rsangizlar bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa salaverasizlar. Çalıp so'rab ko'rasizlar tug'anlar. Daha bir Matiz 2 unası serebrisli svetda jil olsa 2013 deydi. Объем 08, bahsi olsa 230 ming so'm deydi. Tug'anlar qiziq bo'lsa çalıp baylansanızlar bo'ladi. Mexanikada tug'anlar. So'ni qilib ruchkalarini da nikellarni jarmashtirib qo'yibdir. So'ning ko'rinadigan sırt qavallari yaxshi. Region bo'lsa 04 tug'anlar. Daha bir Matiz 2 unası 2010 deydi. Объем 08, bahsi olsa 190 ming so'm deydi. Mexanikada ekan tug'anlar. Nomerlarini ko'rsangizlar bo'ladi. Daha bir Matiz 1 unası tug'anlar 99 jo'qi deydi. Объем bo'lsa 08, mexanikada tug'anlar. Telefon nomerlarini olib qo'yibdir. Bası tile yazılıptır. Daha bir Matiz 2 unası tug'anlar. Sırt qavallarını ko'rsangizlar bo'ladi. Yaxshinaqa ekan, bahsi olsa 240 ming deydi. Объем 08, mexanikada 2011-yilgi. Bular O'zbekiston bo'lishi kerak. Koreyadan qaysi yillari to'xtadi? Daha bir Matiz 2 unası tug'anlar. Jil olsa 2008, объем olsa 08 deydi. Bahsi olsa 130 ming so'm deydi. Rossiyskiy nomerda ekan tug'anlar. Telefon nomerleri, bağları, maşinanın binaları mexanikada ekan tug'anlar. 280 ming deydi tug'anlar. Serebrisli svetda Matiz 2 unası. Jil olsa 2011, объем olsa 08. Mexanikada tug'anlar. Sırt qavallari yaxshi ekan. Ko'rsangizlar bo'ladi. Telefon nomerleri 280 ming so'm so'rayapti. Albatta prok bo'lishi kerak. Savdolasizlar agar qiziq odam desangizlar. Daha bir Matiz 2 unası mexanikada tug'anlar. Bahsi olsa 230 ming so'm. Jil olsa 2007 ekan tug'anlar. Sırt qavalları yaxshi ekan. Arkasından bir kepkani qo'yiblar. Sonun olib qoldi ayrili. Tak, daha bir ko'k svetda Matiz 2 unası. Jil olsa 2013 deydi. Объем olsa 08, bahsi olsa 280 ming so'm deydi tug'anlar. Sırt qavallarını ko'rasizlar. Region olsa 01 ekan, Bishkek. Tak, tug'anlar. Mana telefon nomerlari. Kimga qiziq bo'lsa çalıp baylanışaverasizlar. Arzon Matiz isteganlar bormi tug'anlar? Matiz 2 unası jil olsa 2004 ekan. Объем 08, bahsi olsa 150 ming so'm so'rayapti tug'anlar. Mashinaning sırt qavallari yaxshi, o'rta. Nomerlar ko'ryapsiz, tilimda aylanmay qoldi. Ko'ryapsizlar. Bishkek ekan.
Kimge kızık bolsa telefon nomerleri tuğanlar. Aylanışıp surap көрөсүздөр. Эгер сиз жок экен туғандар. Аркаларын ачып коюп ушул жакын ортодо эле жүрсө керек. Дагы бир Matiz 2 унасы туғандар. Свети болсо кокогон келе свет экен туғандар. Жылы болсо 2011, объем 08. Механикада экен туғандар. Ички абалдарын барларды бөлөкчөсүн коюп коюптур го. Айнек көтөргүчтөрүн көрүп атасыздар туғандар. Бул жагында экен. Мен билишим боюнча Matiz 1лерде болуш керек эле андай. Аркалары болсо ручной экен туғандар. Машинанын сырткы абалы жакшы. Басыны канча дедиңиз ака? 270. Унутуп калдым туғандар сразу эле. Машинанын алдынан аркасына өткүчө эле эсинен чыгып калып атат туғандар. Сырткы абалары жакшы экен. Дагы бир Matiz 2 унасы. Бул деле кокон глаз цвет экен туғандар. Машинанын жылы болсо 2006, объем болсо 08, акчасын болсо 185 000 сом сурап атыптыр туғандар. Кеми болот дейт ака. Жакшы эле түшүп беребиз. Ала турган адам болсо жакшы сүйлөшүп, келишип калсак кемини кылып беребиз дейт. Механикада туғандар ички абалдары жакшы. Радиолордун өзүнүн родной болуш керек. Мен билишим боюнча. Билгендер болсо жазып койгула. Родной эмес депчи. Сіздерден үйренөбүз билбегенибиз туғандар. Кичине машинага не деп коет эле, сырткы полировка керек экен. А так машинанын состояниясы ортодон да бир аз жогору болушу мүмкүн туғандар. Эгер кызыккандар болсо, чалып байланышып көрөсүздөр туғандар. Туғандар, бир объем Matiz дегендер барбы? Жалал-Абад номери 04 регион. Механикада экен, объем болсо 1, баасы болсо 280 000 сом дейт. Телефон номерлерди көрдүңүздөр туғандар. Машинанын сырткы абалдары жакшы. Өзүңүздөр деле эгерде ала турган адам болсоңуздар, чалып сүйлөшүп көрүп, бир жерден жолугуп көрсөңүздөр болот. 5 комплектацияда экен. Ички абалдары. Сонун чехолдорду салып коюптур. 4 айнектери деле 4 тең электро көтөргүчтө экен туғандар. Механикада машинабыз сонун чехолдорду салып коюптур туғандар. Никель. Ушуларды деле салып коюптур. Машинага сонун жарашат экен, Matizгечи. Көрөсүздөр туғандар. Дагы бир Matiz 2 унасы туғандар. Бул деле бир объем экен. Регион болсо 06 туғандар. Жылы болсо 2009. Баасы болсо 260 000 сом деп жазып коюптур туғандар. Машинанын сырткы абалы жакшы. Көрсөңүздөр болот. Кожаный чехолдорду салып коюптур. Акабыз. Ички абалдарын көрсөтөйүн туғандар. Эгер ачык болсо көрсөтөйүн. Ички абалдары деле жакшы. Машина механикада. Айнек көтөргүчтөрү болсо 4 тең электрондук. Да нелери? Комплектация 5ке окшойт туғандар. Жасап койгон бу. Ака көрсөңүздөр болот туғандар. Арткы абалдары. Дагы бир Matiz 2 унасы туғандар. Объем болсо 08, жылы болсо 2011 экен. Электропакет дейт туғандар. Кимге кызык болсо телефон номерлери, машинанын жылдары, электропакет дейт. Бирок алдыңкы айнектери электропакет экен. Механикада ички абалдарын көрүп атсыз туғандар. Машина жакшы экен, үстү деле чорный. Акчасын канча дедиңиз ака? 320 000 сом сурап атыптыр туғандар. Содалашуу жолдору болуш керек. Кызыксаңар чалып сурап көрөсүздөр. Дагы бир Matiz 2 унасы туғандар. Жылы болсо 2008, объему болсо 1 экен туғандар. 5 комплектацияда. Булардын мен билишим боюнча телефон номерлери, мен билишим боюнча 4 тең. 4 айнектери деле электро көтөргүчтө, механикада экен туғандар. Ички абалдары жакшы. Көрсөңүздөр болот. Машина таза экен туғандар. Басыны көрдүңүздөр. Эгер кимге кызык болсо чалып сурап көрөсүздөр туғандар. Туғандар, Matiz 3 сурагандар көп болуп атты эле. Мынакей туғандар. Объем 1 экен, жылы болсо 2007. Телефон номерлерди көрдүңүздөр туғандар. Машинанын сырткы абалдары жакшы, регион болсо 06. Ички абалдары жакшы, механикада ичи деле таза, сонун экен туғандар. Мыналары жылтырайт го.
артқы абалдар туугандар. Matiz 3 сурагандар көп болуп атты эле. Негизи Жалал Абад Манас шаарындагы автоунаа базарында Matiz 3-төр аз экен туугандар. Көрсөңүздөр болот. Ака, машина каякта болот? Кара сууда болот экен туугандар. Кимге кызык болсо телефон номерлерин көрсөттүк. Ака, машинаны өтө эле бөлөкчө кылып кайттырбы? Көрөрсүздөр туугандар. Кимге кызык болсо чалып сурап көрөсүздөр. Matiz 3 унаасы, регион болсо 04 экен туугандар. Жылы болсо 2006, объем 08, 310 миң сом сурап атыптыр. Телефон номерлер туугандар. Көрсөңүздөр болот. Кып-кызыл болгон цветте. Ички абалдарын көрсөтөлү туугандар. Механик, автомат экен туугандар. Айнектери ручной. Ичи таза экен туугандар. Артқы абалдары көрсөңүздөр болот. Булар Matiz 3 болуп калат, Неге Spark деп жазып койгон же эле жармаштырып койгонбу? Өзү негизи Spark экен, Matiz 3 деп мен деле айтат экен туугандар. Көрсөңүздөр болот. Кимге кызык болсо телефон номерлерин көрсөттүк. Ушу менен эле жанында дагы бир Matiz 3 унаасы туугандар, кып-кызыл цветте, регион болсо 04. Көрдүңөр, жылы болсо 2005, объем 08, Корея деп жазып коюптур, 300 миң сом сурап атыптыр туугандар. Бул механика экен туугандар. Алдыңкы эки айнеги электро көтөргүчтүү экен. Ички абалдары, сиденалары кожа. Бул деле жакшы, сонун вариант экен. Matiz 3 сурагандар көп болуп атты эле туугандар. Сырткы абалдары деле жакшы экен, көрсөңүздөр болот. Дагы бир Matiz 3 унаасы туугандар. Жылы болсо 2008, объем болсо 08, телефон номерлерди көрдүңүздөр, баасы жазылып аптыр туугандар. Matiz 3 унаасы аз болгондуктан ошондо эле тартып чыгарып кое берейин дедим туугандар. Эгер кимге кызык болсо, төмөнкү телефон номерлерге чалып сурап көрсөңүздөр болот. Сырткы абалдары жакшы экен.